prithi baluleke kangakanani. Mangabe uJesu Kristu esethi mnike the other cheek, usethi let the evil one be evil, and when you shall always remain you should always remain pure even in circumstances la khona abantu they try ukuthi bakupush ukuthi ube evil. You should always remain umzalwane, you should always remain pure. Mase lokho kwenzani ke lokho ke? Lokho kwenza ukuthi lo evil kube uyena ozo withstand ijudgment yakhe. Shuthi if wena wonwa wena musu ukufuna ukuthi wena ubuyisele ngesono, but instead yisa uNkulunkulu uyoyinikela ekubeni wena uNkulunkulu uzokugcwalisela lapho onikela khona lo othathile from wena. Uyena oyophendula uNkulunkulu. Ila khona sekusetha ama morals a basic ke. Ila khona amaFarisi khona angayi understand lonto because ayithanda lendlela yokuthi masona sona sonke, but le ndlela yayis group ukuthi sonke so judge ukuthi sonke siyofa. But uJesu Kristu mangabe sefika akasayisebenzi lothi sonke so judge sonke siyofa, but usesebenza leyo ukuthi wena you be judged as an individual. Ngamanye amazwi wena mangabe umele uyezulwini uzoya ezulwini ngoba wena uwena, ngeke uzuye ezulwini ngoba nakho they manipulated or ngeke uzuye esihogweni nxa ukuthi wena you had to apply the eye for an eye. Shothi ngamanye amazwi the pure will always remain pure according to Christ. Ingakho Paul wayehamba eshumayela bemshaya abanga umpostoli wonke ekubhuquza phansi ehlabathini beqeda ukumkhahlela, eyimela leyanto leyana ngezwi kaNkulunkulu ema esukuma eqhubeka shumayele ngenxa yokuthi kwakukhona leyanto leyana ethi kumele aqhubeke, kwakukhona leyanto lana ethi purity kumele iremain ibe pure. Shothi noma ngabe the evil and the wicked bazama ukuthi ba stand against wena, it is important ukuthi ungayicompromise wena for those who are wicked, but it is important for you to stand